Kuki News in Vezose na bon chavin lem nei vin TUNI hi thilso dei lauta akhan inam sungwa thilso ahi in 4th November 2025 ni a jong hi inam sunga thilhung ho in saiki no hitin hichiwa hi mizo se montina Kuki Chaten zo sin ipona so kewa hi in athu dan ho hi TUNI hi hin sei daw hitin azi chu montina social media hi han YouTube hi han hoilai mun newspaper hi zong le imu so ke de wa hi international national news wa zong veleu chun hi che ho hi nasata ki publish it lainat aumen seinom zong be selo ki ham zong ki ham nom be selo ai ahin la TUNI in seinom pe no cha hi le nammi pi te ho hi iti iki hel de hom iti lungel inei de hom masanga ilungel ho banga hi lungel ta lovin tu apa na he atha bin lungel nei hitin zat khat nam khat iti ipan khom de hom ti lang zo hi focusin bol de hitin hi chilang hin ha sei ja mo hitin TUNI thil so ho cho he so ke wa hin nam se pai it lai mi li ho a imut pen in government army ho government se pai hon anakap li uvi ti hi mu a hin hizi a chu ilung kim lo na zong hi nadi se nai ilung ha na zong hi sang di se nai itiam khana a bol khil asu khil hi han lang ki kap to na thi hil kit le phading a hi I mut pet kiti chu akwaya dinga jong chu thil nom hilaw a hi ni ze a chu hi chi chung changa jong hi na sata ki pona hi in muntina Kuki Chaten zo sin jong demna in bol ve ti ho jong hi akimu in ahin la hi chi to bang thil itu ho hi Kuki Chaten dinga ama sapen jong a hi po in ipu ipa khangwa patna hita hi ana to pi hi vi ti hi ka sei do no me nei mi khen khan in ita ipu ipa khang ge ya hi chi chan ge TUNI chan ge ki khel na lawa ai pilai ta chu ipu ipa khanga ana hi ti to pi hi wam ti hi ilung don mai thewa hi en TUNI hi hin vet de wa hi mi tam pi chun ava na vai ge mata update hin bolo ipiti ham ti ho jong hi tampi thudo akidongin ahin la thil chu nang hon hi chi video hi minute izat ham khat na ga vet mai thewa hi na hin la athu hi vel izat ham khat ki khola ahi lo le iti ki patna iti dana igam sung inam sunga hi chi to bang inam sunga thil hung theiam ahi le TUNI ichen nawa hi Indian government lien zo hitam muna ho mipi hon ipi ibol ham ahi lo le Kuki Chaten igam sung inam sung zenga jong hi inam se pai ei hu udinga hung ki pedo ho na san ge jong iki hu zo lo ham khat le khat information hi ta ikipi ithelo ham ti chan ge jong hi hol kita ki hola hita chu TUNI hi chi to bang video hi hung ki sem hi ni je chun kanami te ho hi chewa thu neu cha ki ji zong hi ga sim leo chun net thim deu ka ta sanin Kuki Chaten nunga kisi bolda taw te ti a hin ho hi ga ki seila anunga kisi ji na mihim khat chu a hin ting le pa cha na a hi lo le ki ngai lu na khoto sa nga chu ivet data khat long so ahung thi ting le akipa dana hi nasata ki sei phat no hi I bol jiven ahi the a hi le hi chi ho hi bol daw hi tin I hin pe no wa I chen khom pe no wa dam sela I khom pe zo wa hi iti kilung to ta le
ki ngai lut ta hin ho iman diu ham ti pa zo hi ingai to ba ingai ho zo diwa ka hin ti min hi ama sapenin hi chi thua I hung lut masangovin thu pon ho ga veo hitin lampi thua het sa na ti a hi in Kuki in pi southwest Southern Hills a kona het sa na ahung ki bolin mi gari a social media za thom choma chu zinga lam hlading hi ti khati nin contact theuti holoi jong he ana umin a hin la southwest Southern Hills Kuki in pi a kona het sa chu a hi le hichi hi dei lo ta hi nam sunga thilso je in hinglip subdivision mona thilso to kisaya total shutdown songpi district ta je in kizot mat na lam thang ho jong kangui le songpi kizot mat na ho jong ki kha ding hi ti hi het sa na a hin bolvin jing ni ho ting le hin kangui le songpi kizot to na lampi ho jong hi inam sunga inam se pai dei lo ta ei ki bol pi na chunga hi kalungkim po ve ti vet sa na lam la na lampi ho jong ki kha ding hi ti hi Kuki in pi southwest Southern Hills a kona jong het sa na ang ki bol ti chu iga pho no hi in aban ki na hi ITLF meeting neu cha ga vel hakit lau han mi pin I het nom deu ta sanin gal ahung boy ti la chu panna sata nala a lam kalanga nasata panmun anala Kuki Chaten history hoi ta record eina bol pi ujong ITLF te a hi win hiji chun tu a hi 2025 le 26 sunga vai hom ding atha kilhen na ana navy ti hi mu hin hiji meeting hi 3rd November 2025 a chu ITLF office KIC complex tuibonga ananeyo a hi in meeting chairman ananei chu a hi le thangjamang a hin pu thangjamang a hi in recording secretary a hi le ginja volzong ama a hi in aban le hi chi meeting a hi mi somni le li anaki khom vin lam kai somni le li anaki khom vin hi chi wa chu kilhelna anomin 2025 le 26 sunga ITLF office barrel dinga lendo ho chu a hi le chairman pu let pu haukip a hi in vice chairman dinga hi pu ke lalbek sang a hi in general secretary dinga hi Edel Dr. Thangson Lin sinate a hi in aban kit na hi joint secretary pu Felix Simon thang tungnung a hi in finance secretary dinga hi pu yan khopau haukip a hi in treasurer dinga hi pu ginzom sang gangte a hi in information and secretary pu ginza volzong ama hi information and secretary a lendo a kini ti chu het theine dewa ga phone wa hin adang hoin phone da zingoi tin koi da bang a henom ho chun anasimo hitin leader ho chu koi ham ti chu apai mo jep iga sei hlau hin tin aban kit na hi naga people organization ho thu phone ga velo hen phat ma sa chu naga people organization ho hin thu phone ananei na wa chu Kuki Chaten gi na anabol ti ding a hi tai hichiwa thu so a hin bol chu a hi le moiwa Senapati district nga ahunga poster anakita ho chu anasu sevin hichi su se ho chu Kuki Chaten ne hi vi a hi THEI le Kuki leader CSO langa leader hon hichiwa poster su se ho chu NPO khutna NPO ovin ti a chu apart anatip pi wahin hichi phat anatip pau chu ko tu in hoita ta don butna ananeya hichi ho zong chu pateta in sei wa hita in hichi ko tu in don butna anapi zowa hi ama ho hin press release khat ahin so kit novin hichi press release ahin so kit pawa chu ipi sevam ti ahile ko tu in hitia
hi chi poster su si chu Kuki Chaten a hi poi ti a det ta na din pi a hi le koi ham we want Kuki land we demand Kuki land ti a hlang hin sam chu koi ho ham hi ji chun ko tu in hi chi poster su se ho chu Kuki a hi mong poi Kuki community a hi mong poi ne ti a hi le det ta na din pi a hi le hi chi hi phateta a hin holovin lang nin het sawen ke hon Kuki Chaten Kuki zo community dem na a na ka to wa hi po in hi chiwa poster su si ho bo chu naga ho dinga za ta mi khat legend zong aga tiven legendary leader ativen ka leader pau noisi ta ki bol hi naga mi pi ho noisi na ki bola ka la wa hi in hi zi a cho a hi the ai le hi chi hi identify ni bol pi un ka ti a hi bo ve ti lang zo a hen sai ke vin hi chi wa na thu sei pau hi adi poi na ti wa a hi lo la adi mong e ti an na din wa hi le hoi ta ko tu in responsibility la hen na confirm hin bol hen a hoti la wa hi le jing ni kho date 5 November 2025 zana patna hi kampo pilanga soblai ki bol ho ni le cha hung ki po ho hi economic blockade ki bowling hi tai ti a jong hi het sana a hin bol vi ti hi a hi in hi chi hi a hon i bowling dol a hi na hin la ma ho ngai to na ki bol ji lo a hi in tu a ma hon a bol pau hi ko tu in jong ho asa bi se ding ka ta san po in aji chu a ho a kha ho mu wa hi le a ho hin le khala ama ho jong tho tho wa hi ti jong chu het diwa niau cha ka ga se be hi in it's chan chu NPO ho a kona press release niau cha hil chen na ega bol ken wa hi in aban le mei te ho social media ho hi kana vikin in tul la achu ivet na hi la ma na za za ta saving mi lungel tong khathei a hi lo le ei ho Kuki Chaten chunga sentiment san lai ta khat le khat ki tu mo thei na ding khat le khat ki vet da thei na ding khat le khat ki na thei na ding thu za chom hi ain sim to ki na ven hi chu ho jong hi ka vet na hi le social media chu hi chi a hin ki post in group khat na chu ka vet na hi in a group min chu in sai da zeng gatin hi chi group khat na hi chi to bang mei te khat nen thu a hin ji pen hi a hong ki post in a hi le ei mi ho chu iwal kit dan no chu ei ho ki to mo na ding min a hin sei pa chu pan sa a tu a inam lam kai na sata dem na ki bola ei ma lungel za chom song to a thu sei jong hi ki dim set kit ta chu hi chi a thu hi ana sim leu chun ne he de wa in sei da jing katin anom thei pon na aji chu hi chi thil so om lai ta hi ke jong Kuki lena ka pet na hi in hi chi thil so pet chu ke jong ka pet na hi in iza kai chu ki hola hoi ta ki vet na hi le thil hi ki het ho a hi nang hon jong het deu ka ta san hi chi ho hi tu a hi Kuki Chaten ta to na dinga hi mei te in narrative za chom ai thu se ya tu chung incident to hin a hin kan be ki ro ve ti ho jong ki mo a hi in mi khen khat hin tu a hi chi pan sat na a hi inam lam kai dem na ding za chom e bol ven phan ma sa video a jong chu kana sei ta in mi pin lam kai phate ta I din pi wa hi la koi ma chan I ma cha alo thelo ding inam lam kai jong hat chi ding tu a banga hi ka bol ding ham ka bol lo ding ham tia op kai lo hel ding hi tia jong kana sei sa hi in hi chi sanga ho zo hi chi sanga Kuki Chaten ki to mo na dinga mel ma hon thu a sein ho jong ding hi a hin la kana mi te ho hinga ka hin tep nom cha hi le tu lai ta sentiment san lai ta I ka wa khat la khat chet net lai ta a hi the ai I lungu deu hitin
thu hi aphalo lang min hin til na ho a hi lo le adi a kilom ho a hin sei ho hi hoi ta I hol to wa ei ma lung gel gela I mo khon khon lo divin kanami te ho avelin kain tem kin na hi amasan hi chiwa jong hi ga velo han tu ni thil so je a chu athusim a hi lo le athusim ti le han tu ni thil so dan ho aza chom chom ho chu het so ke wa hin media za chom chom in jong a hin sei ta in hi chu ho chu het so ke de wa hin detail ta a hin sei da wa tin hi chiwa nam se pai ho hi alang pi a chu hinglip area langa hi umu a hi in a hin la chawang kut ni ho a chu se pai ho ahung to phan wa chu ama ho ana ki hin to ki no wa se pai ho ana ot ki no hi chu ana ot no wa hi ta chu agam la jama chu ana umu wa hi le hi chilanga jong chu army hon aga nei lut ki no vin ai mut pe na hi chi to banga thil so dei lo ta ho hi so a hi ti pa chu ami ta ke ben het so ke wa hi hi china chunga hi uk ne hon jong demna sangta a hin bol vin ama hon a sei na ho jong hi tampi in sei daw hi tin ama hon condemnation lekha a hin so na wa hi a hi le hi chiwa army in operation na bol hi phamo ka sapo ve a hin la meite hon kuki chate rep a bol wa aza chom chom a bol wa tuni chan ge a ima cha bon lo thei lo wa kei ho hi thing noi nimin vo wa terrorist ni ti vin kei hon tuni chan ge a center force ho kasu boy now ka kap now ima cha po in kanam mi pi hu na dinga separate administration mu na dinga kei hon pan kala wa hi in kanam mi pi kamel ma a kona hu do na dinga pan kala zo wa hi ti a jong hi ma wa hin su thin ho a hin bol vin May 2023 a patna kei hon hi chewa hi kagam kanam hu do na dinga pan kala zo wa hi in kei hon center force su min sit na ding center force kap na dinga Indian army kap na dinga yimacha na ka tong po ve Indian constitution dung zuya chu hoita Indian army hian Indian government hi han hoita to kineya hi chi chu support ka bolwa kamel mawa kona kami pi ho hu do theina dinga ke hon pan kala wa hi ti jong hi het sa na an bol vin hi chibana chu tuni dei lo ta nam se pai mili anaki thana khat hing changa anaki mat na chunga hi ama hon jong lungkim lo vet sa na kuki chate chen ho phabe pi a hi total shutdown thu ahin phongovi ti jong hi mu ahin la hi chiwa ka seinom kit khat cha hi le ama hon ahin seina wa hi water supply medical duty ahi lo le press thina kin gona laile CSO lam kai howa kilha ong ding ahin la adang siwang koiman na sa mota na na hin to wa hi le na chungwa action kila ding hi ti pa hi ahin phono ahi in hi chiwa chong hi ivet na hi le mi him khat hi a hi le khat la khat kizana nei ta khat la khat kilung si ta hin hoi man de wei in zawa chong ka sei ta in honung lim ti ho hi ivel bol ta lo de wei ti ai in chule ama hon ahin phone be kit na wa hi a hi le shutdown ke bol na ding mun ho phabe pi ahin ta do bin tuibong area koite area torbung area rengkai area chule saikot area sialmat area hita ibol pau hi niau ka sain na hize achu ahi the ai le kan namit pi te ho ki song lel potin ima operation hi sumang hi tin tu ni a hi nam se pai ho jong igam inama dinga ding so ke hi ve hi chi to bang koi organization hi jong le nam se pai chunga dei lo ta dan di lo ta thil ahung thun teng le hin a area sei da witin kuki chate na zo si ti lew hen pha a hi tu ni a hi chi to bang iga so pau hi
e ho le ho ki su neu dan in kamu in a hi THEI le Kuki Chaten chen na zo se a hi total shutdown bol lo hi ti hi het sa na bol lo hen hi chiwa chu Kuki Chaten na zo se a CSO hon jong init so ke deu ka ta sanin hi chi hi akuma balding jong a hi point ni khat ni ga bol chu khat le ni Kuki Chaten khat ka to kha ai le hi chi to bang a hi ti pa hi a hin het thei deu a hi in TUNI a gam niau cha kiloi khom na neto ti a amin vo pa article 5 pa jong khu ipize a neto kiloi khom na min hoi asa ham te le hi chi article 5 je a khu min azai hi chi je a khu mi thang thi ba hi aji chu niau cha ho chu hung ki gom khom wa khat na hin to kha vai le dang jo se jong na to kha dan na ki gel ding hi ti pa khu min akhicha da hi in TUNI a jong hi Kuki Chaten inam sung igam sunga hi neto dan i po do wa ngai akoi chu hi jong le akoi nan su hi hen akoi chu hi jong le so no ya hen hi jong le Kuki cha khat ahung ki to kha ai le Kuki Chaten zo se a lot ta I mova I na chi wa hi pan ila khom deu hi chi pa hi ngai hi pan khom ti lawa hi gal zone ding lo hi ti pai het nova ei ho khat ki ka ki thang thi pho jong hi I bol da de win ka dei sa kin nen hi aban le hi chiwa jong hi Kuki in pi in jong na sata dem na a hin bolin hi chi to bang dei lo ta human right to jong ki to lo hi la na ki to na chunga Kuki in pi Manipur hon jong dem na a hin bol ki vi ti ho jong hi mo a hi in hi Kuki in pi keu a hi po in kohur in jong condemnation lekha a hin ji in hi chiwa hi mi pi het dinga jong a hin ta do in tu chunga Kuki jut ho hi chi kohur ho thu changman dan hi di ka sain Kuki jut ti chu Kuki gol hang ho tina a hin hi chu ho tabang dan di lo ta ki tha na chunga kei hon jong dem na sang ta ka bolovi ti hi a hin pho no a hin la media za chom za dang nam dang ho di se na mei te ho media ho di de a hi vet na hi le militant ti si jong hi sit na layo na a sit na ban wa chu narco terrorist li ki thani ti na lai chu hize a hi inam sung amin se dan le nang inam sung LHAHSAP na ho hi suhat no hi tin hi che ho bol daw ti ki ti ho hi ki bol da the lang le TUNI inam jong khang to win tin inam sung jong dam thei ding ai ti hi ka sei do nom ki de nei hi che bana chu mar in pi hon jong sun na lekha a hin so ki no win ama hon jong ei lung hem pi win phamo asa win dem na sangta a bolovi ti ho jong hi mo a hi kin nei alang khana agam kai Sadar Hills lang hi hen Chandil lang hi hen hoi lang hi jong le TUNI nam se pai li imut ka ki kap li ho a hi lo le email ma hi lo hil khat ei hon do dinga jong igot no jong hi lo dei lo ta ei bol pi na chungwa mun tina Kuki Chaten na chewa hita nam se pai zana nei ta I bol wa candlelighting ho I bol ho hi ki pa ka sain mun choma koiman a hin tep jong a hi po in koin bol te in ti na jong a hi po in a hin la ki ngai lut na ikivet sa na pau hi pha ka sain hoi ka sain TUNI a jong kholib jut club hon hita hi TUNI inam se pai ho molim na chunga zana le lunghem pina vet sa na candlelighting ho jong a bolovi ti chu mo hi in ki pa umin abale KMC district Sadar Hills Kukilen ho a kona jong TUNI ho a hi candlelighting ho an bolovin zana nam se pai ho an PV ti jong hi mo ai kin na hi alang khana hi ivet ki na hi le athil so namun ki nai cha hopi khana cheng khom
hichiwa hi Center Village Defense Force CVDF kiti mina hi thu ahong kiso in ama hon jong hichiwa hi shutdown building ti a hi amun ho ahin pekit novin na hile hichi hi adi ahi poi hichi fake ahi boveti a hi ahin save na hichi hi adi ahi poi hichi head letter mangcha thu kiso ahi bovin hichi to bang hi CVDF in ka head pi boveti a jong chu hichiwa hi amon su then na ahin bol kit novin su then na a bol pau chu se akisapo in aban le innam mi khat ngai lut na zala min hita chu thu ahin se ya hile alang khat na chu selo hi ahin la head letter gu a hichi to bang thu so di lo ta hong ki so pa bang chu enjong kiza anom lo hi ahin la ama hon asei be na wa hichi anoi langa asei na wa hi nan su group activity CVDF in support ki bol ngai lo hi ati pa bang hi phamo akisain azi chu CVDF ho chu koi ham ama ho su ama ho SO noya hilo hi akhoti ail ama ho chu ipi hiu ham ti hi kidong nom hi lai tu a igam inam ha sat lai ta hi chito bang dei lo ta inam sunga ahung thun na chunga hi chito bang kampau kinei ho hi phamo akisain chule shutdown ki ball ho hi zomi area a ball pi a hi lawa hi la house ho het lawa thu CVDF in a kiso ngai poi hi ji chun shutdown ki ti hi gam sunga loading hi ti ho chan ge hi aso kin open hi chi hi phamo kisale zengin a hi thei le het letter anagu na chungova hi chiwa het letter hi ke ho a hi poi koi to bang hichi amang ho hin kisu theng hen ati pau hi ho lo hi chewa chong he api oi nini ka anin kisu then de hi ti hi a hi in a hin la anoi langa asei pau hi kidei lo hi aji chu tuni katin tu masanga tu chung i boy na wa CVDF in jong i chanam khat ato in inam pin kinit ai inam pin ke pona ai imi isa ahitia kipom ahin ahin la tu ni ai nam se pai thi na chunga aki het pi poi nan su ho aki support poi ti ho chan ge kampau asei wang hi CVDF on jang i kampau khia lo hitin hoya ki sapo in nam mi pin angai dinga jong ngai no mom lo ta khat thu na sei do ve ti hi ka het sa no men aban le shutdown na mom lo chu nang ho thu a hi ahin la hichi ka support nen hichi ka support poitia innam sunga izat chan pi sunga jong hian tum inei pawang hi a hi the ai le ichi lungial dal leo hen pha hi a hoti lawa hi le nung le i chan ham khana gen theina in to ting le tu ni a hi nang chunga hlung lo a hi in a hin la phat khat le nang chunga hung thun ni jong thei hi ize a chu thil ki bol ho a hi lo le lấy sĩ chung ai hin lai sĩ a hi ei ma ding sĩ sĩ ki gela mi a ding gel lo ti hoi hi thei lo ai a ho san jong a vai cha ki poimo a hin a vai chan jong a ho sa ki poimo khat la khat ki poimo so ke hi ti pa hi hi het no ngai ti chu ka ga sei no ma hin aban le zomi councilor ko na jong condemnation press a hin bolovin ama hon jong inam sepai ahi lo le inam adinga panla ho tunia dei lo ta ei ki bol pe na chungwa hi lunghem pi na ahin phongovin hi chitobang thil so hi avel lo na dinga jong ama hon het sa na ahin bolovin a sei be ki na wa cha hi le WhatsApp channel zomi WhatsApp channel kiti khat aumin hi chiwa thu za chom di lo ta ki sei ho wang hi ke hon ka pom thei po ve ti a hi en hi chewa hi ama hon jong a hin phongovin ama ho min mang cha jong hi aza zat anan ki ji ki da na hi en hi chi chu neu cha phamo asa na ho a sei vin a hin la Kuki Chaten nam se pai
thi na chunga hi ama hon jong lunghem pi na ahin phongu vi ti chu mo ai ken nei a China a hi Kuki Liberation Army KLAL hon let pu let khulun hon hita chu ama hon jong tu chunga dei lo ta inam sunga thil hung ho chunga hi central government chunga hi thudo za chom jong anei vin kei ho hin kagam kanam ven bit na dinga hi chito banga pan kala wa thal ka dop mo hi in Indian Army kap na ding le Indian Army tha na dinga thal ka dop mo hi poi tua kagam sungowa boina aum ho zong het so ke wa hi in tu ni chan ge a Kuki Chaten izat thi a izat ki yang bol ham hi che ho hi Indian government function hoi lo zi Indian government in control a bol phat lo zi a tu ni Kuki Chaten gen thei ha sat na ka to wa hi in nang hon nei protect zo lo zi wa kei hon kami ka sa civil mi ho hu do na dinga thal ka dop mo hi in kei ho terrorist ka hi pu ve hi ji chun a hi the ai le na thil bol ho hi chi chan hin ngaw wen lang avela hin bol da ven ti ho chan ge hi ase wai hi chi athu sei pau hi hoi ai in ama hon an demand ho jong hoi ta ta e tu chunga Kuki Chaten e pi demand e bol ham a hi lo le pi ji a nan su hon pan ala ham a hi lo vai le tu ni chan ge Kuki Chaten i chan ge a gen thei ha sa na i to ham ti ho jong hi phate ta ai chewa hi api wa hi in evidence lo hela Indian Army in hi to banga to gon anei ho hi phamo asa na ho a hi lo vai le tu ni chan ge a nan su hon agam anama dinga pan ala dan ho jong hoi ta hi chewa hi a hin ji ki ve ti ho jong chu mo ai kin nei ba na hi ga velo hen hi chewa hi a chom be khana hi thu ahung ki ji kinen tu chung thil so ho chu na tu chung thil so ho chu Press Information Bureau a kona hi Defense Wing a kona Government of India a kona press note hung ki bol khat au men hi chiwa ki sei chu hi le tu chunga Indian Army in UKNA mili athana chunga hi chi hi report akimo in tu masang zema 4th November 2025 report ki modan dung zuya cha hi le churchan pura pana gamla kilometer som gate vela gamla mun ho ahi UKNA nan su ho hin nan SOO ho hin i chanham khana mi pi asugen thein hausa ho gi na bolin demand a bolovin a phat chenga ama ho hin mi pi asugen thei jing ji win hichilanga ko na hi report akimuze a army ho ki hung lut na mi pi ho safe theina ding mi pi ho hu do theina dinga chu to gon hung kila operation ki bola hichi mi pi sugen thei jingle mi pi demand bol jing ho chu a lo na dinga to gon kila a hi bo ve ti a hi ama wa in press note a hin so ve ti ho jong hi mo a hi in hi chi hoita na simlo chun na mo de wa hi chief ho ti chu house hon masanga patna ei sugen thei a hi lo le demand a hin bol jing ve ti report akimo je a Indian Army ho hunglut nova hichilanga hi operation ki bol hi ti a jong hi a hin het sa wa in tuni Khanpi village a hichito bang thil so ho hi dei lo ta hin in zawa jong ka sei ta in hichi ho hi Kuki Chaten a dinga amasapen hi lo hi masanga pana Kuki Chaten eina lam kai ilam kai inam lam kai ho hi miching mithim igam inama dinga honunga ding izakai mu a vision ne ya na hin tongen a hi bin a hi le hi cho ho chu kon na tham ei ho le hon ki thai a hi le tu chunga hi chiwa Information Bureau a kona Defense Wing a kona thu ki mu pa hi
hoi ta ho leo chun hi chi thil so ho jong hi ei ho le ei ho ki ka thil so je a hi chi to bang hi hung so do kha hi ti pa hi mu thei na umen hi in zawa mei te hon a hin sei pa ho jong chu hoi ta ga hol dit de leo chun hi nge miel ma khat hi na zala chu Kuki Chaten khat le khat ki to mo na ding khat le khat ki vet dan na ding chu ase yo hinan te hi jong le a thu dan hi chiwa ama sapena hin sei to tu a hi chiwa Press Information Bureau a kona thu ki so ho hi hoi ta gel lo hen ei ho le ei ho ki eng bol ji wa ei ho le ei ho mama ki report ti hi chu hi chi to bang chu hi chu tu tung thil so jong hi a hi the ai le kanam mi te ho khat le khat iki za to ba khat le khat iki lung si to de wa hi ta ya hi thil a hung lhun ting le nunga iki si wa athi sa chu iti kai tho deu ham ki kai tho thei lo hi za chu Kuki Chaten khonung ki si hi bol da taw te ti a hi khonunga ikisi a ikaka a chu athi sa chong chong ki tho de lo ding hi a hin la phat hi age sang ma sanga ikisi do a I bol ding iki bol do a hi le chun ei ho dinga khan to machal na zo dinga hi ti pa hi het thim over TUNI a chong na non SOO a hon SOO kiki SOO hon jong non SOO a ho kiki kit hichi kiki to jing na ka a chu to a hi aka a third party in pan ahin la jia inam sungwa na ahin to ting le I macha ki bol thei lo ai TUNI a bang chu kamp Churchanpura kona kilometer som git kiti ho chu ipi se pai hung hen ipi thing noi hung hen zat dang nam se pai hung zong le ei ho gam hi chula mi pi le nam se pai ki thu a pan ila the wa hi a hin la ikito lo da no TUNI a jong hi avet sa na khat hi in mi pin phaje ki samai theina a hi wanga gen thei ha sa na thile man hin to tingole anonga chu imi isa khat hita deilo bola ahung ki bol ting le chung ki ponakit ji chu hi chi chu a hi nunga kisi kiti pa hi khan to na ding om po in a hi the ai le pang khom hitin mi pin jong inam se pai chun ipi hin bol hen lang I deilo a bola hi jong le thu sei ngai a hi le ngam ta thu sei ngai in hausa hin khosaga hin ipan khom deu inam se pai in a bol khel na jong sei ding inam se pai ho in jong kami pi kasu lung leilawa hi le ke chunga jong gen theina hung thung the hi ti pa iki het do wa khat le khat ki lung se ta le ki lung to ta ki neu sa ta hin ho iman deu pa hi kanami te ho ka hin te min koi man dem na jong ki se hi po in koi ma chu apha chu mi ama chu apha in ama chu apha poi ti na jong ki se hi po in hi chi hi Kuki Chaten khat la khat ki lung se ta civil beya nam se pai thailo wa hin nam se pai jong chu civil lo wa chu hi thei ki lo wai nam se pai a na dinga chu mi pi ngai a hi in mi pin nam se pai a support lo wa hi le nam se pai jong a changa ting thailo nam se pai lo wa chu mi pi ke jong ki hing thailo a hi ti pa hi mi pi zo se ni het no wa TUNI a hi kanam se pai ho hi kanam pi a ding a hi win kanam mi pi ho hi kei hon ka ven bit diwa hi ti pa hi iki het no wa khat la khat ki dem to wa khat la khat ki gi to sang wa khat la khat ki lung se no hi tin hoi ta pang khom la hen TUNI a koi man ichung wa action ala thailo ding hi ti hi ka sei do no men hi nammi pi te hinga het sa na ki ti khat thupo na hong kit nin hi chi hi ko tu chairman a hi lawai le Kuki in pi Sadar Hills sahil ka president ama ho kiloi khom na joint meeting ne a hi chi to bang thu so a hin bol wa hin mi pi hinga het sa na hin bol wa hin hi chi point hi ga sim do le han nammi pi te zo se ngai lut na salam ka hin pi vi ti a hin ain seina wa hi mei lei gal che a gamla ku
ho le veng I chan ho nung lo ki te ho I chen na ho nung lo ki te na ding nga nam gol hang hon ato pha na ho le veng ho a ho hausa ho le mi pi ten October 2025 sunga nung lo kit ding thupi anakinei chu tun 11 November 2025 chana din extend akibol in ahi ti hi in ponguvin asei bekit na wa chu hi chi thupi hi kigi na hilova gamle go ven bit zo a igelova hausa le khochaga hentum umlova izui so ke di win het sa na ahin kinei ji ti hi ain sevin chule insa na dinga government in PMJ scheme muho phaitol infal a kon tilo adang zo sin a ho agam ama gambe grouping tisu kisu khom na center muna bo kisa de win zong he sa na ahin kinezi achunga thupi te ni hi gamle go nunglo ki te na dinga ki hola na ahin ana asa lo azui lo a umle village volunteer ho kino lut sa tho ding ahi ti hi ain phongoven a hoi le jingin aman sanga pa na hita hi pan anakila henlang inam sunga lam kai ho hin hi chito banga hi vai an hom lew tu ni a hi igam hindal ha na ho hogem nung so ta ho hi abon cha kin nung lo kit ding a hi tai na hin la hi chi na bol ta lo je wa chu tu ni a hi igam sung ho hi dal ha den ding to bang din mo na hi hung hi tai na di sana tu chung kal hin nei na wa ha ki su sit na pen le ihin dal ha naw gam lin pen hi Sadar Hills hi chilang hi a hi in hizi a chu tu chunga ko tu a hi in Kuki in pi Sadar Hills a hin sel ka a hi in ama hon thulu na anei na wa a hin sei pau chu het so ke ta deu ka ta sanin October ha a igam sung nung lo so ke ding a hi ti a to gon ananei pau chu hung hi thei jep ta lo ji chun 11 November a dinga hi tip chon a hi tai hi ze a chu a hi theya hi le agam sunga hausa hi han khochaga hi jong le igam kinung jot ding a hi igam kai kinung jot ding grouping center a ho ngel ga chen thei lo na ho chu grouping center kisim na ho a ichi diu tu a government a ko na insa na dinga PMJ scheme ho government a ko na kila honjong infala ko na hungjam da ho ti lawa hi ho a ko na hungjam da ho hin grouping center a hi lo la ema gam kaya in ki sa ti lo hi mundanga hi chi PMJ ho scheme ho kila mundanga in na sa thai lo ri wa hi ti hi ga na khauta ne wa hin koi tabang hi chiwa hi na sa mo o ma thupi zui lo o ma hele village volunteer ho kinolu sa ding village volunteer ho ki kaido sa ding nam phua ki bol ding ai ti pa hi hiat sa na ain bol kin ve ti chu ahoi ma jing in hi chu to banga hi mun tina vai hom lo hen tunia I hopiu iti naw lam ka ai kinot den jeng lo ding ai in tunia I gam dal ha na ho jong hi Kuki Chaten ihin sim phat dewa hin tu a hi naga ho melong I chen khom pi hon jong grouping center sim ding hi to gon anei jingwin ho khat sim na dinga in sang khat target a bolwa Kuki Chate gam chul ha thaina dinga hi pan ala jing lai wa hi ja chu Kuki Chate jong ichi thewa ima gam kaya kinung lewa pan ila so ke di win jong avela tepna ong ki bol kin na hi China ding in Office of the Guite Phungpi Organization THEI tu so khat ong ki bol kin hichiwa Guite Phungpi hon ahin seo hi a hi le Guite Phungpi Organization in
a hi lo chung le het chin na ima lo wa dei lo ta kato phung piu na pu George Guite executive member GPO general headquarter ama hi thing noi kiloi khom na khat le ni mopo na neidan a phat khat le ahung ki seibe ji hi achunga hin guite phungpi organization in phamo akisa in ti hi phamo akisa I ti hi a hin phong ven ti chu tu lai hi e ho hi mopo na niau cha I ga ne ya hi zong le ki ha sa hi lo le I piam khat ki vet sa ji chu hi chi ho je a zong hi nam sung hlasam ai hi chi ti ta lo wa chu tu ni a hi chi ba aphunga thu iso pau zong hi di lo wa hi ama phunga tribe zong hling lo a hi wanga chu aphunga hi ta hi khat ki gi pau zong hi phamo akisa in a tribe ma ki dem pa hi dal hau hi tin khat ki noi si ding a hi poin khat ki za to hi tin khat ki koi nie mo hi tin ki lung si le han tu ni a aphunga thu so ho zong hi lo ding hi a hin la Kuki Chaten tu ni a khai khom naw Kuki pom thei lova eima phunga idin got pau hi ima cha lemlona inei lo deu ima cha khanto na inei lo deu hi ti jong chu ka sei do no min guite phungpi ka dem na jong a hi poin nang hon thu so na hin bol chu a hoi poi ka ti na jong a hi poi mo a example a ka ga za hi in hi chiwa phunga hinki dem to wa gi na hinki bol to ji pau hi hi chi ho a ko na hi inam pi khang to theilo Kuki nam pi ki to theilo hi ti hi he theine de wa chom chai ga sei bel hin tin hi chan chu tu ni Kuki news mang cha inam se pai li dei lo ta eina ki tha pi na chunga Kuki nam mi pi te ho I kha do theine de wa I hung kil che theinau hi chan chu hin tin ka sei banga chu Kuki Chaten nunga kisi I bol sang wa hi ape na hi kilung se no hi tin nunga kisi lo na dinga pan la lew hen inam sung hat en tin igam sung no men tin za dang nam dangin Kuki Chate kiti chu vet ton khat a hin nei thei de wa hi ti pa chu a chaina ke a iga sei thewin tin tu ni Kuki news in ve a hin ngai lo zo se na chung chi ven ka ki pa in bon cha ven pathin in phathei na bo jing taw hen